ikwenderwa umanite nwe kuraja tumanite no kuraja na ukinyite ikwenderwa na inkwire imbingi kwenderwa ki karibu sana mutegeri omwega wa Meru TV ara kuondore ngukwerete ngicokera nkethira ngikuretera mugeni na bila shaka kwethira ngikuretera we urainite rumbo na ndumbo nyingi sana karibu sana tena mama asante no ati ugeni ringi thank you so much thank you na nyongo nuichi itu nkethiria mutegeri omwiriwe na umete kuna ikwenderwa imwathani yes karibu sana mutegeri mwendi wa Meru TV ingugukethie thaene riri rietone ria Jesu Kristo ngikwiraga mbito wa matha kanario mbumite arakemu ndi mwonoki ngicirikiaga na kanisa the end time. Karibuni sana as you watch us na butharimu buria ara buri twambaniritie aba ubui para ikwenderwa it's about the favor kinyo unkari no mbona ikwenderwa yes asante sana my dear winete ndombo intharima sana by the way thank you dear ndombo chaku ni na wende ne kirundu and deep in the spirit deep na nonto ru bika kwa ukintharima ambod inkwirigira ibutharima muntu wonde amen na I thank God for you. Amen. Karibu sana kiri Meru TV. Amen. Na rugendo rwaku rwa wini wanjiririe ri na ni ate umenyamenyere wina kiwa kia wini. Na ndi kiri kwambiria gwakwa kwa kuina kambuge kinyande ara mwana ndi mwana munini no ndatunganagia ndwimbo na nkomba kuina lakini ntingimenya kana ndi muini no ntugintu kiambere tutere akwa baraba kuina rendione kana baba kuina TV-ine kana bari no batu ututunga ndwimbo iriku so inda akarire na mitungo ndwimbo na ngatunga ndwimbo nyantu bajukia mistari iria bageta kuina chiechio no kuigwa indira ndamenyere unde muini una nombine bwega kambuge cyo ichu mwaka jwena kayaro kumwa cyo ichu mwaka jwena glory to God Jujo mwaka joina. Lakini talanta kwa charirwo niyo. Ndacharirwo niyo. Ndarutunga ngatungania rwitana. Kinya rwa harusi, kwirumbo ndainite rwa harusi, ndainarungirwa masumbuko, lakini ntingimenya kana kandi mutungio ndwimbo. Aini ni ntingimenya. Karwa yarunga ina ngakunduthania kerwa ati. Eroirwa kuondothania ni undera kwa ondothania rengirwa rengere ai Murungu atumire omuntu jawe amen mama wito mama kanini nte murairwa nigwa ngimweta mukethi by the way mama kanini Dokas kanini tarimo uri ara Nairobi kangu kethia na ingutite muno na inkarite ngikurombaira sana na inya Meru TV ugakinya no antemere njira na njira ire watemere ndombo tirimana ndamariskei ndikwija Meru aria watigirire no areja arambirio ngai yakutharime muno asante sana aya na rira wanjiririe kuina kanario matha ni atia wabangire uraina ndwimbo cia gospel na riu watungate nera watunga chonda cia promoto Jesus kana chonda cia cia gospel kocho waina imo cia secular inge cia meitalanda na ndi wanjiririe wa gospel one ni kinya riria ndaina rwimbo rura rwa tugeja rwa bwana harusi rwari ona maritano cha Murungu kinya ruru rungi ndainiro rwa masumbuko ndaina rwimbo rwa masumbuko no rwa Murungu so urampomba kuga untu bobwa kuina woni ndwimbo cha ngai as gospel imurungu wekire ndene lakini teka kuga ati kinya inge chikuino chia sekiura kairi ndoku it's only that muntu ena tarante we ena muito jwakie so saindie kwa it is the gospel rwimbo roku ina rwerwa okay kwina sani mambo posti ya Kenya mwini ambira dama yangu ni industry na usicheze industry yangu dama ukidhubutu kuchezea industry yangu ukona mwangi no ntukwina ndaire ku realize kwina ministry na industry ministry ngwetikia no kumenyanire kwa yana utheri unipewa bure toeni alafu industry nigani onkabwithia kenda mona kanyamu kenda mpomba so ekwi ministry kan industry oni ekwa it is a ministry of which even though it is a ministry kuruntu mbijite guchitana ndona even though I'm ministering cause iruteto rwindene kwa jora mutumiria kujukia Biblia akatumiria kinya ndene kwa rwimbo ruru karugutumiria ndeja kuona even though it is a ministry kuyonga ya gutumira njira ikethwo inya this ministry ne gutumirika ya consustain
like kwi guntu ngwita ndaina rwimbo jarura ukona at least antu bara bago favor inawe so no kuona ndene ire kai ministry na ina industry ndene koguo kuchika yani ministry lakini wewe ina yuntubwa financial support yes that's what I'm saying okay uwe ko kumba bwega antikeo jamani na matha keo jamani au aitia studio umwira kan kwenda zindi cha kuithana no tuwere kuni akupeana yangu si akupeana bure ministry lakini karikare jamande ko ni bairo bwaita na irato na bwaita na kujiwekira na upo aita ukanekero cho na bwekira cho yes that's it thank you so much that nyamto akethirwo aria nena inye guntethia tuge kanda uge ministry no atumire inyewe ira ngai amwete inyaki financially ku support yes o promote the ministry yaga promote my ministry amen yes alafu madhare akire wini boku so far winite ndombo yana so far imbinite ndombo mugwanja of which yukune ndiratharira chieja ndwimbo 63 wachete tega yukune lakini kirire che YouTube they are 7 why they are 7 niti ai changamoto nkai bithiritwa ndina challenge muno muno no ntu ukaigwa it is the 4th year na ndina ndwimbo mugwanja ntichiritete oro ni maito ai chiritete na umo kumaanisha ndi mtura ile ara akethira no ende usupport ndwimbo tiaku chitonya kirire konde no ako bwaranirie no ntukwe baba ara ba money is not a problem yes pale ale ora na iba umbona na wakabere inya ora bombona ona ndiara YouTube na ndwimbo imugwanja of which ndingienda ndwimbo inya chithwo irigana lakini gukethwa kwina challenges okay yes changamoto emberera uchamaniti nione ne burune changamoto emberera ndatirimana niyo eventu kwi untubura ndirejire kuthoma bwa growing up na growing old no kuelewa in my grown up ura mbere twekire challenges ira ndakurukira changamoto ikubunwa moyo muno kuri antu bambonagia ntiumba bangi bakambonia sauti iwe tiumba yes sauti iwe tiumba kuina rwimbo rumukana ikaigikana inye na gituma so ikethwa nani because I'm not growing on without growing up kukethwa challenge ira nti uchiona nditega side ingi baba umbonia chabanda mali sukomba mam kuyo witite iwangweni fa chiomie kinyokie kinya riu ringi na nukuona thai ke tumdi na rwimbo rukuga atia bugansweni ara buragitite atia burantigirite no nto nkinyite ikwenderwa kwa untu wa uno tukuyanto banjaji mtu na past kwa mvekare utaiche yes kama kwina mantu yaku ya past na nto baba ingi bara baitera baina dark past yes ende dai wanjiria kuina dai wa industry ne ukona mtu wa wati nkoma chia wefote irio anjiriria kukwenjula kumenya wa thomethirwa mbere wa thom abwithiri wona wa karire ona ukarire na ndiki ukyo thina nandi muno sana kinya ruarua like mandhangu someone ambira tigo witetie kuruja gukinya ndi ugomea nani no ntude mtu masoesi ndono ugwitia no mwanka mbitie na stairs lakini ukinya ndi no mbunguthe ndauga ishindwe katika jina la Yesu ishindwe so they are there but nagwe wono kina ugikuraga ndene ankoro kukaigwa kuyo mwathani agwikite in another level utebweri kuona njira eferia ona nao kumbanirwa no ntungainwe nkegwethwa ndeje murungu no mpombanira na nderiku otherwise tingithwa ndi Meru TV thai singekuwa mari hapa na bare oinya thai bantegerete mbuga yes yes oraba kuinjira marinye ya uku oraba kurikania MBC ndije no murungu no witithia nkase mbere yo buru na kaetete agitithagia nkuruki igetete agitithagia nkuruki yes kwina antocha maneti abo kuna re kwina
discourages baba wengine na kuna moyo na itile bitiora barabara bitiora na itinke nabyo every stumbling block murungu rira kwenda ko promote aitha ko vongo via yo etore yau etore yau itinke megeti umara kana agekore na miri oite barabara ina tabarara kwena itinke obira barabara ine bia okuitaria lakini utaitara kwibange beterete bare oba wekirinya na oba kura mono bawinya ibaba ingi nandi bakuruka barabara bagainya bara bambunja moyo bagainya nuntu baba kuingia baba gumpainya muno kansene jere ndi the end time pale katimene pastor ndani ari bakome pastor kome ken kome ba my mom the family we antu beyo na bandamaris Meru TV bara bantegete nuntu ibaba ingi kwi boba my Facebook my walls bonde bare yau bakumpeni kalinji sana so gukana andikiri bara bakumbuna moyo ono inkalirite ono tunagokira kaire kina ugote aja mwana ojo anditete kuraja itumete kuraja na itwetete kuraja na tute kunoga tue alafu re agora changamoto unakwenda ndoba wekereia mwana kanari yes mwanka huduma kuno iwe akawikitie bo ya bro weta na mbere niyo kana urione aka kaita gatitha umbikia kwa lugha rutero raronge ukaina iringitio ali oni kuringana na uria nkuigwa thai ndirevone ngi ndirevone murungu ambikirite inyengi mwanka ndaigwa nkire inya pastor ngi ndamwira I feel as if I want to sit to be taught because I feel there's something I want to know gintu kia mbere kwethirwa kwina mantu jo nkarikira ndene kwa I want to know who I am nonto inkuigwa ndina inya inkuigwa ndene wono kyo bwakwa ntiomba gutagara mbuga kanchoke na anange mantu ne jandi guru onto igwa ndina mwito inkuigwa gwita nkira antu mwathani nombaga kuringithwa tinya mwathani tingithwa ndi aunde ngaigwa inya kurunga mangari ne gutumiria nariku kinya thokone ukaigwa inya kurungi urambirite ndiretirite antu ndera mtu ndomia tuchuku karanga kidogo aga town stage ambike ndamuria itu tare 1 2 3 4 5 ambira kiro nira kinyiria ngai ndamwira ugwe kinya ngiri ukaigwa ndi umutumiri ore na agia inya ndamwira kiro inya kinya ngiri yo pasu kotonye injiri na ndi u ntichokete na nyuma anyway ntichokete ya nyuma amen 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 5 years to come kana miaka 5 yeyete nande miaka ingi 5 ijite uni miaka ingi iria ijite 5 na gikimiru giakwa miaka iria ijite ndiona nkethwa ndikuraja kuringana na wendi bwa ngai nonto every morning mbira murungu bungaki ukareka nkua oni nyankona bukari ndikunyaki ungaigwa ndi moyo kaende na ndi tutiuragia oni ningwa ntiuragia bungaki ndio imbize miaka ingi 5 kuringana na wendi bwa ngai ntethwa ndi ara ndi narua na ndiromba yakwa ni andiririe blind kwithirwa kinya miaka 5 kuona ngai akethirwa ambukirite nkorirwi na arenda umire nkorirwi bara bangwatire njara bara bantwaririe kuromba tho kambiji ntethirwa ndi aria ndi na nkauga ngaitona bini untu inyabo mwari uria twina waja that kinya we atethirwa aria hari narua miaka ingi 5 we have the testimony. Yes. I possess it. Receive in the mighty name of Jesus. Receive in the mighty name of Jesus. Yes. Hallelujah. Thank God for that. Yes. Competition ikire music. Nate omiomba nunturia antu bakwenda compete bangi na antu bakwenda kuzimira bangi njota kwina baba by for that purpose kuzimanira njota ne gukwikira gwaka mutono ugwa kenda utashine yani agwaka ruko kenda utashine ni atomba bu ni untu bubu ni untu mbijete kumenya rua oni anyway by the way kinyarukiriru ndaroka kurira I was somewhere sitting there I felt as if I can cry
no ntumburirie ngai igita jarire nkugeria kuthara neka njote kwethingatitwo itharira riku Meru TV itharira riku ikaga itharira gikundine fulani nkethira antu aria ndi as mother inkugerwa gwakwa ntaka lakini nani kuri untu ndachitanire na kuri ukwenko ndochitana ndanda na inya ugwa mutegeri rire ntakeri mbithi ukorochi angura weja kuona antu warikirwa mantu kana wathithirwa mantu jatibugi kendo choka na nyuma ire intaka no gachi angura ire mbithi ntaka yetairwe ko mari gukangura ikendete kagwate na ndiki wikyo gintethaia jauni indi nkauga atiri ntu bunde na kirio mtu wonde gute mtu utikarwanda kawe no menyerera njote kwitharire ukawiro mantu abua you should be prayerful no buri kuthwa na ndiro imarombe ne zaindi ukorirwe murungu kinyanda ikenyeriku no nduke mantu ne jachau inga ituumba gukweberia amen. Thank you so much mami untobako mwisho na utukaribisha kile social media utuire wita wata kile YouTube no karibisha anto kile YouTube page yeku wita wata kile Instagram kile TikTok kile mitandao na kile content arore na wetu karibisha ku yes nande oni as mother kanario ndeaja yes kile nambe kwa no mbone na 0725 625 162 0725 625 162 Mother Canario na nio umbontu kutumira go support as me kulita ndwimbo then kire WhatsApp ukambithira nio YouTube as Mother Canario kasura kau gakethira kuriko kai no konako o kou wakethira ku ke YouTube as Mother Canario ke Facebook ukambithira as Mother Canario ke inya TikTok as Mother Canario ke inya Instagram as Mother Canario anyway impendete rietwa yakwa muno utabara ke YouTube abwithi ate ara YouTube ne bare au bare ura onde na thimu ekweria ara ura na thimu ekwethia u waringithia tu search rietwa Mother Canario wa search rietwa Mother Canario ukethira gakengere ene mbere otera tongithia gakengere rugurira rwimbo ru ukona rwina mwene inya murungu kwina kugurirwa oinye gakengere no choke okainye kairi unsubscribe wansubscribe nkomentera no gashare no ukambira wambira kinya uke no wende inyombira arampumba kurekebisha no mbire the aru kutharima na inya wo no nditire unabi wambira mam ndenda wite rwimbo runa next time na murungu akaigwa ngurere nuntu ciakwa cieja mami kaikeja no withiro taikwa namba yake no muririe namba uke YouTube amura namba yako madam au YouTube no umburirie na namba unkamicokera kai 0725 625 162 na kinya kwina ngiumba kwironswa mwari wa Meru TV ontu wa inyomba gakaga no ntunja ikemu na ningi nubera gwe nubera bwambaga njoni abo kinya oni ari wa kidogo ngasubwa so we are bam yes thank you so much iboga sana my iboga no tobako ya kile mubango cha the wave yes inyo ugaiko ko ya any other time aini bondi to bendete amen wali taro mbororo ero to duoli amen ani to launchera amen amen nyo jamani ya muchora ni wena roro ero amen mureta ke muronjo kwe amen but she is my sister amen thank you so much muraide iboga no tobako tro watanete na batu ni msidama na Mother Canario wetu aiware kana mugeni wetu antukwe toko blessings na kurwenkeja kurea kumukethia aritwa Karambu kwina Gakindota kwina Enda Mwendwa Kome Pastor Ndani babu Bandenis Mukira bwinde barabu ntegerete pa neighbors bonde Meru TV Kinchumura. I say thank you and God bless you all. Thank you so much. Yes. Bye. God bless you. Bye. God bless you.